Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakawai ke jingjia mentak sengi, kawai ke kali kamai Doris taksi kabadonyo number ML not san L iwei lai sausan kelasyak penjulor no hakipat bur jong kesenong Arpomer paham mauleng Ribhoi district hadin malakeno bau driver jong ketai ke kali wala keren tokmet bat keren klemakor ya kawai ke nong trai kasi kabatrai ha kekerdop krong kajna jong ka NHAI kabadon ha ketai kesenong Don bok bahak ketai ke jingjia unangnya jong ketai ke kali ulalaj nak jingjia syo da ke jingwan poi kloi no kibor pulit ka bernihat polis outpost kabalala bantem no ya ke jing bitar ki pajba bat na kalian ki pulit kilayalam no ya utai unangnya bat ka kali kabala sya penjulor sya bernihat polis outpost Naduk tugas ni Patrick ba. Don't wait driver one. Tiwi yang atang sispa. Mereka dojo kali jong udai sispan rupau. Wai yang atang sispa. Upapan kaya nga arpo dengan ong yu ngam lara betul kaya ka arpo. Lekan sa office ngong yu. Lekan sa office pangkane namar kane ka double charge mendai de banga penmi hi da manga. Penmi ki nahai. Kena bani komplain syata. Hadin kata patah ulah sedang ban instigate yang ngas tangkap Meghalaya ulah ngapat satu bangala los kamain jong lade ba one corporation office semua ba mentasi semua ba one way driver ML05L 1345 one yang asyik spot tengka dan orang ya udah kasur ke jam tak rupo tengka ba dan patah orang balai ban rupo dan orang ya udah kadai ni tak kador bali yu pisuk tuli kita kador man kapor habab tuan habab kilaktif lu pikwa ayu mo nangi ngobuta dadin peto ngoong yu ula dapik kwa ban yamai sipang kata da please wat nom kran yang ni employee de yang kali jong pis de mat kan sa office hadin kata nilai dia ngalai i pautan ya ka video ngalai i persya da manga ngoong yu ngakli cikli yu metan video kli yu metan video uang ngamtan re uang jadi petang ngapan ketu ka funjung ai ketu ka funjung mengan cek uang ngam ai re perne ayu ngam ai re uang jadi petang bangala so tu ba uteu bru belatan video ngayang hakmat kali jong ngakot i supervisor ngau ne ubriu wantan video te ine ru uang da ka basur da jam hi ai ketu ka funjung me ngan pek ngan cek dan ne am ka video ngimtip ula save ne mi ketu ka video mo ba sakawai ru kalong kejengkerpan ba kumki kun khasi ni wa kajing kersan na kino na ki seng balang ki baper nakari khasi ka jongi ba phin subha ban kersan ni namar kani ka jingja ka ja yangi mo te la shai sisi yo lese don na preng ki jong phi ki khun ki jong phi ki para ki jong phi ba don ubri uban bar haba hadu mantangi dang dawai ka ILP bat ka jingja bar or ngutru kadang dei na ki riu ki barjilla ki bale ikine te ni karpat ipi ba pin kersan lang yangi namar ka jingle ka jongki kum kine yim so tenat hadu mentarung impatla ban mi na kine ki barwa kadang don ha jabing jongi bat ngidang mat ya kata ka umat ka baktang namar ba ngim sunut chu ban pen idur kwat eno ya noru ya kita ki jingkren ki jong kita ki breu ki ba viral ya ka video ki ba comments ki bam patip ya ka tenrai ya ka sedang ka kun namar ka lakta ya ka long renyang ka jongiru hi ka wai namar kane ke baro kamde ka jingle ka jongi shimat kane kamde ka jingle ka jongi para ka thai kane ka jingle jong ka NHI de la da hikon kano ko complain la da man ka por khilik ban kran te balai film lek ban kran ye ki NHI balai film kun ki NHI balai khile kumne tang bangi de ki khna tak da finut ban yu tron